Našla sta kamero. Talenta žal ne. Andraž in Gašper. Najbolj netalentirana talenta na Radiu Fantasy. Sem dobro, da se nisem tata nogo, ko me boli. Kaj zdaj ne dela? Močkaj pa stopnica, on se zdrav. Kavica, 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 kavica. Vse doktor rekel, da ne smijem zaradi pritiska. Dobro, da sem na telefonu že, praž bi se stolko zelo. Opladek, opladek, opladek. Se moram rezervne hlače. Zdravo. Zdravo, ej, Andraž, daj si hlače nazaj gor. Ja, znam rezervne, vzamem pa gremo. Ja, daj preden greš, daj mi sam tule pomagi, tule mi je neki rden, tamo tam, prosim. Okej. Tole, ko je to rdeč mi neki Ja, dan? bomo takoj zrihtala, čakaj samo. No, super si. Andraž, ugasnal je. Vidim, ja. Važ, da smo zrihtali.